Sithanda ukubingelelana sisamukelana njalo kulona leli viki. Sibonga uThixo osenzele umusa wasivumela ukubana sihlangane sizodaditsha ngokwelizwi lakhe. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo, ngizanxusa abangani bami ukuthi balibingelele baziveze ukuthi bangoba. Salibonani bathandekayo, siyathaba ukuhlangana njalo kulesi sifundo olibingelelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Salibonani bathandekayo, siyamukelana kusifundo sakulona leli viki. Mina engikhulumayo ngumsisi Siboneni Mhlanga. Ngiyalibingelela lonke ngegama leNkosi yethu Jesu. Okhulumayo uNozinhle Ndlovu, Mrs. Mpofu. Asikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini lalapha emhlabeni, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osinika lona ukubana sifunde ezwini lakho, sikhulekela ubukhona bukaMoya Engcwele ukubana sichasisele ngcono amaqiniso aselizwini lakho, bese sikhula ekukwazini ubususiphathisa njalo futhi ukubana siphile ngalona leli lizwi. Ngelihle igama leNkosi yethu Jesu siyakhuleka. Amen. Siyabonga kakhulu. Namhlanje sikusifundo sethu sechumi lapho esiyakukhanyela khona isivumelwano lecebo leTabernacle, lapho esiyabe sikhanyela kabanzi ukuthi umlimo kuyini akuloyisayo ngabantu bakhe, kuyinjongobani ngathi sesimhlamukele. Uzananzelela ukuthi uJehova izikhathi zonke uhleli esilandelela thina simhlamuka. Uyabuza, Adamu ngaphi? Esebalekile uAdamu ecatshile abe semfumana. Suku zonke uJehova uhleli esilandelela efloyisa ukubana abuyisane lathi. So kuleli viki sizakhanyela kakhulu indaba yokubuyisana lecebo ikakhulu leTabernacle ukuthi sifundani, zifundo bani esizitholayo kusifundo seTabernacle. Ngizacela amandlo usikhangelele uExodus 24 verse 3 okuyindinyana yethu okwaziwa ngekhanda. Wathi uMose esibuyele ebantwini wabatshela wonke amazwi kanye lemilayo kaJehova. Abantu bakwamukela bavungama ngelizwi linye. Bathi konke okutshiwo uNkulunkulu sizakwenza. Ingxoxo lesenzakala, uNkulunkulu uyaziveza ebantwini axoxisane labo. Abantu bese bephendula. Bethi konke okutshileyo sizakwenza. Sisibona indaba yobudlelwano. Kutshoni kanti sike siqale lapha, kutshoni ukuba lobudlelwano loNkulunkulu? Ubudlelwano loNkulunkulu singabuthatha ngezigaba ezintathu. Okokuqala sikhangele uNkulunkulu ekhuluma lathi ngeBhayibheli, sisitsho ukufunda ilizwi likaNkulunkulu. Okwesibili bese sitsho uNkulunkulu sikhulumisana laye njengabantu, sivula inhliziyo zethu kwangathi sikhuluma lomngane, kuyikukhuleka lokho. Okwesithathu bese singena emsebenzini kaNkulunkulu okuyikuvangela. Alright. Nxa singenza lokho ngokuthathu ubudlelwano bethu buphelele. Angithi kube lengxoxo loNkulunkulu ngomthandazo la ekhulumisane lathi ngelizwi lakhe, bese sisakaza ivangeli, siwitnessa themba ngizwa kahle. Angithi kuyini okunye sikutholayo ikakhulu ku memory text yethu sihlanganisa ku introduction yethu lapho. Ubunhlo uthe uqalisa lapho wasusithi uNkulunkulu uxoxisana lo-Israyeli emchazela lokho akhangelela ukuthi abe yikho khona. Sasesibona uIsrayeli esesabela lokho uNkulunkulu akukhangelele kuye. Unozuthi indaba emangalisayo i-relationship umhlobo ukuzime kumbe ubudlelwano ukuze buqine budinga ukuthi kube lokukhulumisana okuvela nxa zonke, i-two-way form of communication, ukuthi kumele mina ngikhulume lalwe enilobudlelwano laye
ngimnika ithuba akhulume. So kuyasinika kakhulu ubudlelwano obuseduze. Yikho ubona mhlobo namhla nxa singakhuluma seqise kusasa sikhulume phambi kwakusasa kancane we drift apart so yikho kudingakala lokho okutshiwo nguNozi ukuthi bekudingeka ukuthi nxa sesibizwe uNkulunkulu sasabela sangena ebudlelwaneni bekumele ukuthi sihlale phansi sihambe la eduze kangaka sizuze ithuba elihle quality time simlalele khuluma lathi sichitha amathuba amaningi sisemthandazweni sikhuluma loNkulunkulu. So uhlupho engilubonayo omunye angabuza ukuthi iBhayibheli ngiyalifunda lokukhuleka niyakhuleka kodwa uNkulunkulu sale singekho eduzane laye kakhulu. Omunye obhalileyo kule quotation engingayifunda based on uJohn 15 uverse 4 othi hlalani kimi. So ubekhuluma ngokuthi kumele sihlale kuNkulunkulu long enough ukuze size sifanelayo. Ngase ngicabanga ukuthi uMoses ivini esentabeni esiyakhuluma loNkulunkulu wahlala isikhathi ekupresence kaNkulunkulu wathi ephuma wayekhazimula elenkazi. So ukuhlala elizwini ukuhlala emthandazweni ukushela kubizela abantu kulolu uthando lukaNkulunkulu kuyasigcina ubudlelwano bethu loNkulunkulu buseduze kangaka kakhulu. Kubeka kuhle sibili asisali sifana singaba nobudlelwano loNkulunkulu sixoxisana naye. Engunanzelelayo ke ukuthi uIsrael nxa wayeresponda eresponda kusimiso leso uMoses ayesikhuluma kibo sivela kuNkulunkulu kwakufanele ukuthi baresponde ngezinhliziyo ezipheleleyo kuveza ukuthi ngeqiniso bayamthanda ubani uNkulunkulu unless ngaphandle kokuthi size simthande uNkulunkulu kuzaba nzima ukuthi siphile ngezimiso zakhe. Ungafunda kuJohn 14 verse 15 uthi uma lingithanda angithi liza kugcina imilayo yami. Amama sisagcina izimiso zakhe zonke kusukela ekutheni uNkulunkulu simthande. So ukumthanda uNkulunkulu asonto event hayi njengoba esitsho lapha umhlobo ukuthi kufanele sihlale elizwini. So kusitsho ukuthi khona ubudlelwano lobo kumele kwakhiwe ngokuhlala kuNkulunkulu. The more sihlala kuNkulunkulu the more sifunda ukumthanda. The more sifunda ukumthanda the more kusiba lula ukuthi sigcine imithetho yakhe kakhulu. Sihlobo esithandekayo yinjongo yaLuNkulunkulu ngoIsrael ukuthi ahlale duze kwakhe. Lo Israel wakhathesi kumele sihlale duze kwaNkulunkulu sibe lobudlelwano. Just khangele sorry for ubisa lokho ukuthi Israel wanamhla bengicabanga ukuthi thina sichitha amathuba anganani. Siselizwini likaNkulunkulu. Bekumele ukuthi ngitsho nje ngomumo walezi insuku lendlela esibhizi ngayo sidinga imali sidinga ukuthi lokhu la lokhuyana kuhlangana. Sikhona yini ukuthi sinike uNkulunkulu ithuba lokuthi simuzwe khuluma. Kule ngoma engiyithanda ethi moyo oyingcwele kaDulindi. You know siningi isikhathi uNkulunkulu ufuna ukukhuluma labantu bamuzwe but kakho already ukuthi amuzwe. So kuyi-challenge ukuthi babukele labalaleli ukuthi siyasidinga isikhathi esibalulekileyo esihleliweyo. Kwesinye isikhathi kulo mnye ayixoxele sithi wayebuza umngane wakhe ukuthi wenzani nge-spare time. What is your hobby? Wabe sithi i-hobby kubala iBhayibheli wadala. So kuyindlela kumele sihlele ukuthi i-communion loNkulunkulu kube yisikhathi esibalulekileyo kakhulu esisicakathekisayo kakhulu. Esikhangele ekusodwa 24 iverse 6 sisiya ku8 sikhangele indaba yebhuku legazi la. uMose wasethatha ingxenye yegazi walithela emganwini eyayiyingubhe elinye wathela ngalo phezu kwe-altari. Ngakho wathatha incwadi yesivumelwano wayifundela abantu. Bona bavuma besithi sizakwenza konke okutshiwo nguJehova sizamlalela. Ngemva kwalokho uMose wathatha igazi wachela ngalo abantu esithi kulo leli gazi lesivumelwano sikaJehova asenze lani maqondana lawo wonke lawo mazwi.
uMose lo-Aaron loNadabi lo-Abihu kanye labadala bako-Israyeli abangama-70 bakhwela. Right. Nansi indaba mfundisi Khumalo. Sifunda lapha ngokutatishwa kwelizwi likaNkulunkulu okuchelwa kwegazi. Izifundo bani esizitholayo lapha ekulungiseni kumbe ekwenzeni isivumelwano siphelele phakathi kwami loNkulunkulu. Esikuthola lapha ke ukuthi uMoses nxa esethole lesi sivumelwano kuNkulunkulu. Yes. Weza kuIsrayeli ukubana abafundele Kunjalo. njengobana kukhulunywa ngebhuku legazi abafundele ubani uIsrayeli bona bavuma baverbalize ngomlomo wabo bavuma ukuthi ke lokhu uNkulunkulu kanjani akutshoyo baza njani baza kwenza. So kwathatha ukuthi ke bona kumele bakwamukele ngokukholwa. Yes, bakwamukele ngani ngokukholwa. Then the next thing esithola lapha emavesini kuthiwa uMoses wasesenza njani wasethatha ke wayesakhe ialtar Kunjalo. kwasokuhlatshwa imihlatshelo phezukwani kwe-altar liyana wathatha igazi walifaka ke ku-altar laphana. Now ngemva kwalokho esenze njalo wasethatha futhi igazi elifananayo walichela ngaphi ku-Israyeli wonke. So lokhu ke kwakule significance enkulu ngemva kobana sebevumile ngokukholwa ukuthi lesi sivumelo sokuqala isisekelo saso ligazi. Sesakhelwe phezu kwegazi. So siza kubona nxa siqhubeka ukuthi leli gazi lalikhomba kuJesu. Okwakuveza ukuthi ukukholwa kwabo khona lokhu kwakungamelanga kuzivelele kibo kodwa kwakweme egazini leli kweme kuJesu. So ngenye yezinto esithola laphana. Then ukuchelwa kwabo bona lakho futhi kwakule significance eveza ukuthi khona okay ukwenelisa kwenu ukwamukela lesi sivumelwano ukwenelisa kwenu ukuthi liphile ngalesi sivumelwano akweyamanga kini kweyeme kuleli gazi. Yikho uMoses wabachela ngaleli gazi. Igazi kuphela igazi likaJesu. So kudingeka kuphakanyiswa uJesu. Utsho njalo ku-12:32. Yes. Uthi uma nxa kungaphakanyiswa mina yini engizazidonsela abantu. Mhlobo uthini? Kaningi sasizidingela indlela zethu. Angazi ukuthi abantu bafuna ukusindiswa ngegazi likabani lemizamo enziwayo linelitshona lisevangelini lapha ukuthi abantu basebenzisa imizamo but uthi nxa ngiphakanyiswa ngizazidonsela abantu. Kuyini esikutholayo lapha egazini? Mina engikuzwisisayo mhlobo ukuthi indaba yokuthi sisindiswe yeyeme emahlombe kaNkulunkulu ngokuphelele yeyeme emandleni kaNkulunkulu. Yikho nxa uIsrayeli lo umhlobo uNkulunkulu esithi nansi indlela uMoses sethula indlela kaNkulunkulu bese bethi sizakwenza. Ngithe mfunda umlobo uthe uIsrayeli wakwenza lokho ephangisa engazwisisi ukuthi yena uweak okunganani. Futhi isono i-sinful nature yakhe engayiqedisisi. Kukaningi lathi sisenza izithembiso kuNkulunkulu. Simuze uNkulunkulu esibiza ukuthi nansi indlela hambani ngayo. Sihle sivume ukuthi sizahamba ngayo. But sizithole kusasa futhi sisehluleka sibuyele emuva. Khona lokho kubuyela kumcijo lethwe ngumfundisi laphana ukuthi indaba yegazi yayiveza ukuthi kakho ongenelisa ukuyithobela intando kaNkulunkulu emiyedwa. Yikho kwakudinga ukuthi kube legazi. Igazi elaliveza igazi likaJesu. Ukulunga kukaJesu. Yikho okuphiwa laba abavumayo. So yindlela esisindiswa ngayo. So bekumele ukuthi thina sivume mhlobo ukuthi uJesu kaze kithi azakhele. Kungabi yithi esiphilayo. Singaphila umthetho kaNkulunkulu subona ngaphandle sizama ngawethu amandla. Ngoba uIsrayeli lo simbonile efeyila dismal. Anti ubona ukuthi kuExodus chapter 32 sibathola ngemva ukuthi 3 times bathi bazakwenza. Bethembisa uNkulunkulu. But sithola vele sebekhonza isithombe sethola. Uyakubona. So umuntu uyehluleke yedwa apart from uNkulunkulu akula kusindiswa komuntu. Manje isikhathi eziningi sasikhulume thina. Angibezwe abantu bebesuka emhlanganweni bekunemvuselelo kumbe camp meeting abantu bebethi hayi akuchile thina zenjani bakithi sizakwenza
ya useyithintile lapha umhlobo ukuthi sikwenza kangaki khona lokho bese sehluleka futhi ngamandla ethu angazi singayifithizela ngayiphi indlela kuyenzakala into Ukwenzakala khona lokho kuyenzakala Maforo ngoba izikhathi eziningi siyazithemba thina njengabantu ngize ngithathekiswe ukuthi uNkulunkulu uyasazi ngcono ukudlula thina ngendlela esizazi ngakhona. Kwezinye izikhathi ungafunda lapha ukuthi abantu laba babeqinisile ukuthi bayafisa ukuthi balandele. Inhliziyo iyabivuma ifuna kungayisikho ukuthi abantu babezwile Maforo ukuthi ilizwi leli lahlaba ukuthi lidinga iresponse ba responde kahle. Kodwa bese kusweleka ukuthi hayi onika amandla ngoNkulunkulu. Ungananzelela khona phana vele sithola igazi lona leli elika Jesu yilo eliqinisa isivunyelwano. Ngize ngakucabanga njengesidindo. Incwadi ungayibhala ingela sidindo. Akuhambi. Igazi lika Jesu yilo eliqinisa lesi sivunyelwano. Ukuthi nxa babefafazwa kwakuveza ukuhlanjululwa kwezono. Singahlanjululwa bese siba zinceku zikaNkulunkulu. Esinika amandla sithinta indaba yobudlelwano. uJesu ngumngane wethu omuhle kakhulu balaleli lababukeli ukuthi nxa ebiza uyasinika futhi lamandla. Asomnganelwano ukuthi kulezinye izikhathi ukuthi uyakuchiya esikhaleni. Lanxa usuyehlulekile kakuchiya esikhaleni igazi lona leli elachitheke eCalvary lilamandla nxa silithemba. kakhulu igazi kuphela yilo lodwa elinamandla lona elachitheka eCalvary. Hlobo esithandekayo sibiziwe ukuthi sizofana noJesu. Nxa sifana laye akumelanga uzidingele ukuthi naye azenzela ngawamandla. Amandla siwathatha ukuthi uNkulunkulu ngowakhe ngegazi lakhe. Ke sikhangele lapha mandlo. Ngicela usikhangelele uchapter 24 kusukela kuverse 10 usiya ku18. Verse 10. Bayabona uNkulunkulu kaIsrayeli ngaphansi kwezinyawo zabo wakungani ngumbundu owenziwe ngesafaya ukhanya njengokukhanya komkhathi uqobo. Kodwa uNkulunkulu kazange abanine ngesandla sakhe. Laba abakhokheli bakwa-Israyeli sebembonile uNkulunkulu badla banatha. uJehova wathi kuMose, "Khwela uze kimi entabeni njalo uhlale lapha. Ngizakunika izibhebhedu zamatshe, ngilobe kuzo imithetho lemilayo eyiziqondiso zabo." Ngakho uMose wasuka loJoshua umsizi wakhe. uMose wasekhwela entabeni kaNkulunkulu. Wathi ebadaleni, "Silindeni khonapha size siphenduke. U-Aaron loHuri bazasala lani. Bazakuthi abaphikisanayo babonane labo." Wathi uMose esekhwele intaba yasitshekelwa liyezi, inkazimulo kaJehova yagcwala entabeni yaseSinayi. Iyezi lembesa intaba okwezinsuku eziyisithupha. Wathi ngosuku lwesikhombisa uJehova wabiza uMose eseyezini. Ebantwini bako-Israyeli inkazimulo kaJehova yabonakala injengomlilo ohangulayo phezu kwentaba. Ngakho uMose wangena eyezini ekhwela intaba wahlala khona entabeni okwezinsuku ezingama-40 lobusuku obungama-40. Inkambo emangalisayo le. Kanye kanjani emva kwenkambo. Sakafike lapho. Inkambo le kuyini okuthathekisayo sikutholayo lapha izifundo bani sizitholayo kunkambo yako-Israyeli. Sibona abadala ababengu-73 baloMose besentabeni. Ya, sincedisane lapha mfundisi. Ikakhulu lapha ekudleni lakho konke wakusenzakala. Kuyini esikufundayo ngabadala nokwenzakala entabeni lapha? Sibona uNkulunkulu ebavumela to an extent ukuthi bambone uNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli kuye kutsho lapha. Ibisisithi ku verse 11 kazange abanine ngesandla sakhe. Wavumela ukuthi benze njani? Babone ipresence yakhe. Yikho nxa sekuvezwa lapha ukuthi ngaphansi kwenyawo zakhe kuyachasiswa kwakungani umbundu kwakungani ngumgwaqo amanye amaBhayibheli akubeka ngaleyo ndlela. So sibona uNkulunkulu olothando kumangalisayo.
uNkulunkulu ongcwele avume kubana ke izoni sondele kangaka eduzane kwakhe. Ngibe sengithathekiswa yikhonokho ukuthi ke even ku leadership uNkulunkulu uyafisa ukuthi leadership ibe lombono, imbono uNkulunkulu. Ngoba leadership ingambona uNkulunkulu aziveze ku leadership. Alright. uIsrael olandelayo wayephansi ngalo ngeke wayengakhwelanga intaba. Asozabe lohlupho. But ungabona most of the time kusuka lohlupho kakhulu kuIsrael. I-leadership kayimbonanga. Alright. So yikho uNkulunkulu wakhetha ukuthi uMoses akakhethe abadala bakhwele babuye abesevuma ukuthi babone amandla akhe. Yes. Of course ngemva kwalokho ke uNkulunkulu wasesithi ke uMoses kabachiye laphana aqhubeke yena akhwele futhi phezulu entabeni. Oh yes. Right. Sifundo bani esizithola lapha? Namba uNkulunkulu uyaziveza kuzona. Yikho sithe uJehova besimkhonza ufuna ukubuyisana nathi. Yes. Abuye aziveze, you know, ebantwini sike safunda lapha basivezile hayi konke okuchiloyo sizakwenza. Kwabehlula siyakwazi lokho. Kodwa khathesi kuyini okunye sikutholayo lapha sokusentabeni lapha mhlobo ikakhulu indaba yezinsuku lapha kunesikutholayo la? Ngithe ngifunda kwathiwa uMoses wathi ekhwele entabeni wafika wahlala insuku eziyisithupha uNkulunkulu engakakhulumi laye. Ngicabanga futhi ukuthi ngikho ngicabanga kathesi ukuthi maybe kwakungabe kuyindlela futhi yokuthesta uMoses. Okay. Bizwe entabeni uyakhuluma loThixo abona inkazimulo izulu limtest ukubhekezela ulindele uNkulunkulu. Ulungele uNkulunkulu. So izifundo esizitholayo lapha mhlobo umfundisi uthi into ekakhulu ukuthi bamela badla loNkulunkulu bethe banquet loNkulunkulu. Alright. Ngifundi into ezintathu lapha engifisa sikhulume ngazo ukuthi ukudla angazi ukuthi esintwini sethu sithini ukuthi ukudla kuyaqinisa kangaka ubuhlobo. Mina ngafundiswa ukuthi isethekeli loba kungubani umuntu kazuzwa kokudla nxa kungekho ngangcona aphiwa amanzi. Kusitsho ukuthini nxa sisidla ndawonye ubuhlobo buyanjani buyaqina. So uNkulunkulu lapha mina ngibona iqinisa ubuhlobo lomuntu umuntu owileyo and eveza ukuthi kule bond yokusondelelana enkulu kangaka engeke iqanyulwe yilutho. Right. Okwesibili bavumelana esivumelwaneni lesekudleni ndawonye bafoma engxenye engakuthi alliance ubumunye babo and ngithe mfunda ithi uNkulunkulu khona laphana wayeveza babevumelana ukuthi ekudleni kwakungesinye isivumelwano sokuthi nxa kuyikuthi kulomunye ozawelwa luhlupho andivele lapha ngumuntu vile uNkulunkulu akawelo luhlupho. So wayeveza ukuthi nxa kuyikuthi kulolunye uhlupho kulenye ipart engawelwa luhlupho leyinye engidlalayo izangenela. Ngithe mfunda ngase ngicabanga mina ukuthi nxa kuyikuthi uNkulunkulu wehla afike khonapho mhlobo adle lo muntu abesemnika isiqiniseko sokuthi anything ezakwehlela ngikhona to intervene. Ngase ngibona ukuthi nxa sisehlelwa zinhlupho kulezinto eziningi ezisilimazayo siyehluleka ukugrasp ukukholwa elizwini lenda kulesi sithembiso ukuthi uNkulunkulu is ready ukuthi asisize and nxa engazange withhold uJesu ukuthi azosihlenga kuyini okunye angaku-withhold ukuthi asophule enhluphekweni za day to day. So bekuyi-challenge kimi ngi-challenge lababuke labazalwane bonke ukuthi whatever kusehlela ngoba siphakathi kwempikiswano enkulu uSathane esilwisa asibeni kwazi ukuthi uNkulunkulu wethu owenza isivumelwano esisekelwe ngegazi anti kuthe wasenza ngeoath la ngesithembiso ukuthi angeke aqamba amanga uNkulunkulu. So kuyisivumelwano esingephulo asimthembeni ukuthi nxa sekulolunye ulutho olusehlule asambeni kuNkulunkulu uzasithwalela izinto lezi asilwele izinto esiphakathi kwazo. Okay. Okunye esikutholayo laphana ukuthi ungakhangela oAaron baba lethamsanqa elihle elokubana babone uNkulunkulu. Ungafunda uPatriarchs and Prophets kuthiwa babone uJesu. Ngemva kokubona uJesu
abanye abazange bakubone Maforo. Kodwa benzele iprivilege engako sibabona besenza into emangalisayo ngaphansi lapha sebesenza ithole. Okungangokuthi la nxa uNkulunkulu esinike amathamsanqa angazange anika abanye akutsho ukuthi sesihlala sikhona lapho sihlala simdinga ngazo zonke izikhathi uNkulunkulu khethekile ukuthi usivezele izinto ezinganani wasambulela izinto ezinganani abanye abangazange bathole ithuba. Khangela khathesi amasalathi thina iqiniso lonke lalo kodwa lona leli qiniso kalisisindisi uJesu silonke simdinga ukuthi asiphathise siphile ngosuku so indaba lesiqhathanisa njani kakhulu labo abantu abambulelwe amaqiniso amaningi njengebandla lensana silamaqiniso amaningi sanctuary message singazange sitshela abanye angels message siyazazi ama health principle ezempilakahle sikwelinye izinga ngamaqiniso lalo kukhanya lokho esikuninikeziweyo sixwayiso bani sisitholayo nxa sifunda abadala la ngibona ngani kuyasincedisa ngoba khona kahle vele uNkulunkulu nxa siza kubona nxa wakhetha ukuthi amise isimiso lesi lokumiswa kwethabanikele wayeveza ukuthi bayamdinga insuku ngensuku ngoba ungakhangela ama services esanctuary ukuthi ayesenziwa insuku ngensuku so kwakuveza ukuthi vele bayamdinga uNkulunkulu ngoba bathi kabangenzele ngihlale phakathi kwabo so babemdinga insuku ngani ngensuku ebengifuna ukuqinisa kakhulu ukuthi yikho phela uJesu nxa usukhangela ngale kuSambulo 3:20 ethi ngimi emnyango ngiqoqoda uba umuntu esizwe ilizwi lami avule ngiza kungena ngidle laye adle lami. Just imagine uNkulunkulu ethi adle lawe i-honor enkulu nilanda ipoint elethwe ngumhlobo laphana ukuthi uNkulunkulu ke wayebahloniphile kakhulu abadala laba bako-Israyeli ukuthi babone indlela afisa ukuthi babe munye kangako. Uyabona indaba ngikhona so yikho unanzelela ukuthi even uJesu laye esebuyile ku New Testament ngalo abaFarisi abamzwisisanga uJesu bathi indoda lo udla lezoni labathelisi ukuhamba njani no uJesu wayekuthathele khona lapha nxa ukunanzelela ukuthi ngokwenza lokho ngiveza uthando ngiveza ekutheni abantu laba ngifisa babe seduze kangako angibanini angibanyani Zakhewu ngiyamamukela sidle so alright that's a good one yes ngicela ukuletha i-comment engizwisisayo kulokho okulethwe nguNozi ukuthi okwenza ukuthi mhlobo ngibe leqiniso ngibe lokukhanya okuthile kodwa ngisuke lapho ngiye kufa phela abanye bafa and bengekho embusweni yakuze sekutsho ukuthi sithola uAbihu laba berebela besali leadership kaNkulunkulu kodwa beke bazuza ithamsanqa lokuba senkazimulweni kaNkulunkulu. Mina ngizwe ngisesaba ngacabanga ukuthi sile challenge yokuthi sile theory of truth silalo siyalizwa lila but asivumi ukuthi iqiniso lisitransforme ngoba uNkulunkulu wenza veze inkazimulo yakhe ukuthi ufuna sifane laye ufuna ukusiguqula sifanane laye so ukuthi amadoda la ahlala nje bavumela inkazimulo yanetha ngapha la ngapha basala ingabaguqulanga yingozi esilayo nje amaKristu ukuthi ilizwi siyalizwa yikho Sambulo theo busisiweyo ngolizwayo abeselenza uJesu uthi ubani ngabenzi belizwi so uvuma usikhuthaza ukuthi kasivumeni ukuthi intando kaMlimu isiguqule sifanane lo Jesu kungasala kuyilizwe esilizwa silikhuluma ngomlomo siza kwehluleka njengamadoda lawa sihlobo esithandekayo point eqhathile sifizayo ukuthi konke singakwenza ngoJesu kuphela. Ake sikhangele kuEzekiel 36 ivesi ngo26 to 28 sike sibone lapha sihlobo zami ukuthi amandla okulalela vele siwathatha kubani. Kuyavuma yini wena wedwa ukuthi wenelise ukulandela nokulalela uJehova? Sibalele manje. Verse 26. Yes. Ngiza kunika inhliziyo entsha ngifake lo moya omutsha phakathi kwakho
Ngizasusa kuwe inhliziyo yakho yelitshe, ngikunike inhliziyo yenyama. Njalo ngizafaka umoya wami phakathi kwakho, ngikwenze ulandele izimiso zami, njalo unanzelele ukugcina imithetho yami. Lizahlala elizweni engalinika okhokho benu. Lizakuba ngabantu bami, mina ngizakuba nguNkulunkulu wenu. Kule zigaba ezintathu Israyeli ayitsho khona athi yena sizakulalela Jehova. Bengabi besakwenza uhlupho lunga. Ukulalela kwenzakala njani ezimpilweni zethu? Okay, mina nguzwisisa Maforo ukuthi unozuthi into eqhathele ukuthi abantu laba babeqinisile ukuthi bayafuna. Alright. They meant it. Babe sitsho khonokho ukuthi bazakwenza. Kodwa kabazange bazwisisa ukuthi amandla okwenza vele bona ngemvelo yabo kawakho. So uNkulunkulu lapha akutshoyo uthi I will give you a new heart. So ukulalela uNkulunkulu kubuya ngemva kwe heart surgery. Transplant, heart transplant. Kumele kususwe i-sinful heart, i-stony heart. uNkulunkulu abesefaka inhliziyo yenyama. And into yonke uyayibona ukuthi isemandleni kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu nguye wasidalayo sawa. Nguye lamandla okusi recreate. So uthi ngiza enguthande kakhulu i-emphasis yabo I. Ngesikhiwa ihlike ukhiphe ukuthi I think bafika 4 of usiya 5. So indaba yokuthi senelisa ukumlalela uNkulunkulu isemandleni kaNkulunkulu. Okwethu yikuya uNkulunkulu sizwisisa ukuthi thina siwe okunganani. So nxa isithi ngiza kunika inhliziyo angadala ukuthi inhliziyo asinike inhliziyo efakwa uNkulunkulu inhliziyo ethambela intando kaMlimo. So kakuzanywa ngamandla omuntu ukumlalela uNkulunkulu, siyehluleka kakhulu ngenxa yokuthi siyazizamela. Umuntu vele unjani thina vele sibuthakathaka ngithi ya uPaul uyakhuza uthi lo othumiyo yaqaphela nawo ikanengi ungathi lokho ngiyakwenelisa hayi kwehlula amadoda oDavida kwabehlula. Ngithanda namazwi atsho uyakhala uDavid uthi yena dala kimi inhliziyo enjani njani ngoba le ilohlupho le ngiyayinanzelela ukuthi inhliziyo le ilohlupho. Kukhona okunye sikuthola lapha. Sithola futhi ukuthi ukulalela kuyisiphiwo esisiphiwa uNkulunkulu. uNkulunkulu izinto zonke afuna ukubana sizenze uyasinika amandla okubana sikwenze. Thina kwethu yikuthi senze isinqumo esokubana siyamlandela. Nginanzelela ukuthi uNkulunkulu sihlulekisa kakhulu ngendlela esiziphatha ngayo ukuthi usiphile zonke izinto ezingasenza ukubana siphile impilo enjengayo. Kodwa thina ukhaya ngani Maforo esikuphiwe uNkulunkulu kasikusebenzisi. Siyaphinda sikhale izikhathi ezinengi ungananzelela lapha ukuthintiwe ukuthi siyabe silonke sibuyelela ukwenza okubi. Kodwa uNkulunkulu esiphile isiphiwo ukuthi hayi ngizalinika inhliziyo entsha. Thina siyale sithi hayi thina sihlala la yona le litshe yi right. Ikwesikufuna. Isejari le siyayala. Unozungikhumbuza esinye statement sika A.T. Jones. Amadoda lana achumayela indaba ye-righteousness by faith ngo-1888. Wayencedisa amalungu ebandla ukuzwisisa ukuthi indaba yokusindiswa kayikho ekuthini wena wenzeni. Wakhipha istatement esithi stop trying. Yikho esichitha isikhathi esiningi sikwenza ukuzama ukulunga. But ungabala uPhilippians 2 verse 18 yayithanda ithi for it is God who works in you both to will and to do of his good pleasure. So uMpostoli Paul abesekuzwisa ukuthi akuyimi engiphilayo. So esikudingayo ukuthi uKristu nxa ephila kithi
naturally i-obedience iyabuya but thina sala i-heart surgery le uNkulunkulu afuna ukuyenza empilweni zethu sizama ukuthi sibe ngcono from sizenze ubeke kahle stop Yeah. sibuye uzumthetho ulukhuni sabathi wehluleki uzama ngamandla akho yes yebo hayi siyabona ngani nxa sikhangela vele ku-Ezekiel laphana uNkulunkulu wayefisa ukuthi akhiphe ingqondo yokucabanga ukuthi ukwenelisa kumbe ukusindiswa singaba lenye into esingazenzela yona vele from ekuqaliseni kweBhayibheli ungakhangela even uAdam uNkulunkulu wahle wakhipha leyani ingqondo yokuthi okay lapho suzamile ukuzenzela lokhu usuwonile okay nxa suwonile suzama ke ukuthi wena uzilungisise suzithungela amahlamvu suzembesa uNkulunkulu hayi wenzani yena instead wabambathisa yena so kwakulivangeli eliveza ukuthi ukulunga vele wena awulakho ukulunga mina yimi engiza kwembesa ukulunga mina yimi engibuya losindiso uPaul ku-Ephesians 2:8 abesithi ngomusa lisindisiwe ngokukholwa lalokhu kakuveli kini kodwa kuyisipho so kuyafana ukuthi nxa umuntu ekunika isipho you have a choice yokuthi khona usamukele isipho kumbe wale so what is our duty iduty ke yethu ke yikuthi thina samukele lokhu uNkulunkulu avele sekufakile yabona indaba ngkhona lamandla lokho sincedisane lapha ekugcineni kwako siyawazi wonke lamaqiniso right ukuthi kumele kwenzakale ngaye nale indlela izithembiso lezi sesizizwile sinikeziwe amandla ukuthi okungasiza ukuthi silalele ukuthi sithobele intando kaJehova kanti okwenza kube sitholakale silokho sisiwa sikwazi ukuthi silamandla la kuyi ukuthi silokho sizithemba kodwa sitsheliwe ukuthi hayi wena ngithanda ihubo lika 118 kuNdebele yinali izolina iyatsho ukuthi umsindisi uthe wena unjani awulamali wena okwakho linda ukhule kuze kini usiphunyuka ngaphi lokho mhlawumbe njengoba sike sathinta ukuthi linganani ithuba esilichitha simdinga uNkulunkulu and izikhathi eziningi kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi sidinga uNkulunkulu kwesikhathi imfundisi siyabe sidinga izinto zikaNkulunkulu uyayibona but himself ngoba esikudingayo umuntu vele kadingi imali umuntu kadingi izinto umuntu udinga uNkulunkulu so yikho bekumele ukuthi sikusike sikudinge yikho uJesu ayekutsho nxa esithi ngoMatthew 6:33 funani kuqala umbuso lokulunga kwakhe ukuthi sizizwisise ukuthi thina siwile endeka silunganga ende siyafa siyamdinga uNkulunkulu so that hunger umoya ulambela anti abanye bathi umuntu wonke ule vacuum ule Christ shaped vacuum so isikhala sona lesana yindingeko engilayo angidingi imali ayisuthisi lesi sikhala angidingi not angidingi imfundo so okube kumele sikudinge ngenhliziyo yethu yonke yikufuna uNkulunkulu ngokwakhe singamzuza uNkulunkulu impilo zethu ziyabala umahluko yasimdinge usebuya kithi ake simkhangele la ku-Exodus 25 khangela uverse 2 lo 8 lo 9 maybe singakafiki khona lapho okunye amaforo nginanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi sifunde ukungazethembi kakhulu ungakhangela ubumina lobo yikho lapha bathi thina sizakwenza kumele nxa amaqiniso sefikile sizwisise ubuyithi bethu bese sicela uNkulunkulu ukuthi asisize khangela umlilo wamaphepha ukuthi uchaya njani uthi vuvuvu phele lathi kwezinye izikhathi ukukhola kwethu kuyabe kube lesehlakalo kumbe lentshumayelo ethize saba lokuba lokuthatheka lokwethuka khona lokho nxa singaba ngabantu abasobha ezintweni zokukholwa izinto zokukholwa antshiya amazubhurethu lana wathi kakufuni bantu abapaparikayo kudinga abantu abalemngqondo ezihlalisekileyo ukuthi alright khathesi nxa kunje vele lapho kangiyindawo nxa ngingathi mina ngizakwenza ubumina bungaphela bese siya kuNkulunkulu kuzasisebenzela kakhulu chapter 25 verse 2 lo 8 lo 9 verse 2
tshela ama-Israyeli angilethele umnikelo. Uzakwamukela umnikelo emuntwini munye ngamunye ozizwela enhlizweni yakhe ukuthi anikele. Siye ku-8. Yes. Verse 8. Bangakhele indlu engcwele, ngalokho ngizahlala phakathi kwabo. The 9. Yenza ithabanekeli leli kanye leziceciso zalo ngendlela engizakutshengisa yona. Kulamaqiniso lapha abambekayo. La kumoya esiwatholayo lapha. Yiwaphi esiwatholayo kumavesi la esiwabalile chapter 25 verse 1 to 9. Kukhulunywa uJesu uthi yena ekhulumisana loMose. Uthi khulumisana labantwana bakaIsrayeli ukuthi bazoninikela kusukela enhlizweni zabo. Angithi phela lapha kwakhiwa ithabanekeli yikho kulo verse 8 lo abangakheli ukuze njani ngihlale kibo ngenza abanikeza amandla okunqoba. Maqiniso bani esiwatholayo lapha? Indaba yetabernacle ma-4 ngizwisisa kanje. uNkulunkulu yikho esithola khona enika uMoses i-blueprint. Alright. Yeah. uMoses esentabeni ithi uNkulunkulu wamtshengisa isanctuary sezulwini. Wasemlaya ukuthi Moses lokho esengutshengise khona hambani le kwakha lokho phansi ngalandi. So uNkulunkulu wase itabernacle mana ke mphongo ukudlule ukuthi yayimele bayimise njani isitshona ukuthi kwakumele ukuthi igedi labo likhangele east bakhe umduli anti ngamalembu lamapoles bese befaka engingathi mana mvume for isifundo lesi ngithi 2 roomed tent. Indlu yokuqala kuyindlu engcwele, kuyiroom engcwele, iapartment elandelayo kungengcwele. So uzathola ukuthi ku-courtyard la kwakule furniture eyayifakiwe i-altar of burnt offering ilandelana le-lava basin. Then kube sokusiba lo mnyango osithungamelele endlini engcwele ku-holy place esithola khona umlimi esithi Moses ifaka nini ku-north side lifake itafula yesinkwa, south side lifake-ke ama-candle 7. Then phambili laphana okuzaba lekhetheni ezakwehlukanisa izindlu lezi lifake-ke i-altari le-incense kwasokusiba-ke le-veil yana ngangale sithola indawo engcwele lapho kulomchokotsho wesivumelwano esithola khona isivalo siyi-mercy seat phakathi kule nduku ka-Aroni le-potri yemana then lo mthetho kaNkulunkulu. So itabernacle uNkulunkulu uthe bayifake injalo. Ibi-type, ibiyisifundo ukuze wathi izifundo bani esizitholayo. uNkulunkulu vele esuka lo-Israyeli e-Egypt esiya la eCanaan wayehamba esebenzisa indlela eziningi ezitshiyeneyo ukubalethela izifundo ezithile ngokubuyisana kwabo laye. So itabernacle isivezela uJesu ukuthi umuntu wehlukaniswa lo nkulunkulu ngesono. So indlela yokubuyisana lo nkulunkulu siyithintile yegazi yiyo le evezwa kutabernacle, igazi likaJesu. Kodwa anti lapha sithola emhambweni labo behlaba izinyamazana bechitha igazi ezizinyamazana ezimele igazi likaJesu. So itabernacle le kumbe sanctuary maforo ifundisa into enje ukuthi umuntu usindiswa negazi. Umuntu kakula way umuntu angazisindisa ngayo lede siyixoxa ukuthi akula msebenzi esingawenza, akula lutho. Indaba yokusindiswa ibuya ngomusa kaNkulunkulu njalo ngaphandle kokuthi kuchitheke igazi. Anti maHebrew 9 itsho njalo 22 kakukho ukususwa kwesono. uNkulunkulu wayebafundisa nsuku zonke ukuthi zwanini madoda, inkokhelo yokona yikufa, lina lifanele ukufa. So wayefundisa ngoba babehlaba bebulala inyamazana beveza ukuthi inyamazana leyi esithwele isono sami yefanele ukufa. So uNkulunkulu wayebafundisa iqiniso ukuthi nxa wena uvumwa indlela yami yokusindisa nguJesu awufi wena ke. So i-substitutionary sacrifice kaJesu yayifundiswa futhi kwabantu. So for 40 years endleleni uNkulunkulu wayefundisa i-truth lona leli ukuthi abantu ababuye kuye ngoJesu kayikho indlela, silendlela eyodwa yokubuyela kuNkulunkulu ngoJesu. So sifanele ukuzinikela kuphela kuJesu, samukeleke kuNkulunkulu. uJesu kuphela. Yeah. Come on.
Siyabonga. Hayi ngibona ngani sekwendlele kakhulu ngendlela enhle kakhulu. Ngoba umlimi uthe nxa bengenzela ithabanikeli ngizahlala phakathi kwakhe. Yona ithabanikeli yayivela ikhomba ubani? uJesu Emmanuel, iNkulunkulu ulathi. Yikho bona even the incarnation kaJesu yavuma ukuthi uJesu abe phakathi kwethu, abe njengathi, abe lathi, athathe ubuyithi bethu, abe nguNkulunkulu at the same time abe ngumuntu, ukuzenelisa ukuthi kanjani asihlenge ekwehlulekeni kwethu. Yes. Nanso manje ikakhulu indaba le usethe ngihlale lana angithi phela usetshengisa uMose ngendlela okuyikho khona ezulwini, nangu usekhona phakathi nawo, but ngithathekiswa ngendlela eyakhiwa ngayo. Kuthathwa ama-resources kumbe impahla eyayisebantwini, indaba yomnikelo inokuthola lapho manje ikakhulu banikele kusukela enhlizweni zabo. Mina ngithola ukuthi uNkulunkulu uyafisa ukuthi asebenzisane lathi. Nxa ekusindisweni kwethu uzasebenza ngezinye izoni ukuletha ezinye izoni kuye. Sithola ukuthi lapha nxa sinikela ngokwenhliziyo yethu ukuthi uyafisa, uNkulunkulu kabambi abantu ngamandla. Futhi sinanzelela ukuthi yona le ithabanikelela likhona nxa ongalizwisisa ngcono mafora lalingumfuziselo walokho kwakusezulwini. Okungangokuthi khathesi yili qiniso lakulesi sikhathi balaleli ababukeli ukusindiswa kwethu kuyeyeme ekutheni sizwisise yona le ndaba. Nga uNkulunkulu uyasiphathisa sonke balaleli ababukeli ukuthi sizifundele sodwa ngendaba yethabanikeli leli bese siphila ngakho. Yikho lapho okumumethwe khona ukusindiswa kwethu. Kakhulu. Ithabanikeli, i-blueprint, i-plan esivezelwane, elicebo likaJehova lokusindisa. Wakuletha kukwane engqondweni yomuntu ukuthi abantu basindiswa njani. Kube yisifundo lakhathesi kulezifundo eziningi esilokho sizifunda khona lapha. Kaningi abantu kapho ngikhuluma ukuthi kwakulesinkwa, kwakulalokho, kwakulama, kumele kuveze ukuthi amanzi wona lana kulavadwe ayemelele, isinkwa simelele, sikhombani kutshona empilweni zethu, izivandeza siyesakaza ivangeli, singahlali nje kuphela. Umlimo angasenzela kuhle angithi phela. Ngizwisa ukuthi uNkulunkulu maforo ulendlela eyodwa vele yokusindisa umhlaba. Yokusindisa umhlaba ngoJesu. Yikho icebo leli wahle walinika uAdam kuGenesis 3:15. Umhlaba wonke usindiswa ngoJesu. Bese banganini ukuthi nxa sizuza i-depth yeplan kaNkulunkulu ku-Old Testament emangalisa kangaka, umhlaba ususitha silande Old Testament. Bese ngisuwela ukuzwisisa ukuthi then sifika njani ekumzwisiseni uJesu osindisayo ku-New Testament, ngoba izinto lezi uNkulunkulu wazithembisa uIsrael wayizolo esitsho ukuthi umhlaba wonke yilicebo leli. So nxa si-understand indlela uNkulunkulu ayileyileyo lapha ku-Old Testament, kwenza uJesu nxa esefikile simamukele, simvume, sim-appreciate kakhulu. Ngithathekiswa ukuthi nxa sikhangela isanctuary naliyana ukhulume ngokuthi endaweni engcwele kwakule Ark of the Covenant, kanti njalo phakathi not phandle, phakathi kwe-Ark of the Covenant kwakulomthetho kabani? kaNkulunkulu. So umthetho kaNkulunkulu yona leyani imithetho elithumi okukhona isabatha. So uNkulunkulu wayefisa ukuthi bazwisise ukuqhakatheka kwali mithetho, ukuthi yebo kayisoziphele ngoba yayingaphi? Endaweni eyingcwele ebukhoneni bukabani? bukaNkulunkulu. So kumele sikuzwisise nyana njengabalaleli njengababukeli ukuthi imithetho elithumi ayisoze yafa yadlula, njalo futhi kayidlulanga ngoba yayisendaweni engcwele ebukhoneni bukaNkulunkulu futhi yayiphakathi. Ungafunda khona phana ezinye izinto zaziphandle kwe-Ark of the Covenant. Xa ususiya kusambulo ngale ngiyakhohlwa ichapter yangikhona, uJohane ekhangele embonweni ubona futhi itempeli ngaphi? Ivulekile ezulwini, chapter 4 angithi abesebona i-Ark of the Covenant ngaphi? Ezulwini. Uyabona indaba yakho okutshengisa ukuthi imithetho elithumi ayisoze yadlula kakhulu. So kugoqela lo mthetho wanu wesabatha. So nxa uNkulunkulu babe senkangala bekhonza insuku ngensuku, kwakufanele ukuthi khona
isabatha ihlale lokho injani ikhona phakathi kwabo. So okwatshintshayo Maforo yilokhu ekade besikuletho kwesanctuary ukuthi nxa kwakukhomba kuthi ukuthi lo kade kumkhomba nxa esefikile yikho okuphelayo. So lokho okutshiwo ngumfundisi uqhakathekile ukuthi siyayiconfuse imilayo yombili yonayo. Lwana uveza isimilo sikaNkulunkulu umi njengethrone kaNkulunkulu ungaguquka kakhulu. Yisisiqongo sethu sesifundo sona leso sithandanayo. Nxa sifike esiqongweni ake sikhangele indaba eku-31 kwi-Exodus 31 ivesi ngu-2 siya ku-4. Sike sikhangele uNkulunkulu uthi yonke le into ayenzeki kuphela kungela moya wami. Umoya kaNkulunkulu esiwunxusayo lakhathesi ukuthi ube khona uthi lapha namanje. Khangela sengikhethe uBhezaleli indodana ka-Uri oyindodana kaHuri owesizwe sikaJuda. Ngamgcwalisa ngomoya kaNkulunkulu lobuciko ukuhlakanipha lolwazi kwenhlobo zonke zemsebenzi ukuze aqambe imisebenzi yobungcitshi yezinto ezenziwa ngegolide ngesiliva lethusi. Right. Ungabala uyefika ku-18 ngekhaya lapha. Kodwa khathesi nansi indaba siyaintroduceselwa la. uNkulunkulu wasebenzisana wancedisa njani ekwakhiweni kwethabanekeli lapha emhlabeni ukuze kube lobuciko obumangalisayo. Sibona uNkulunkulu umoya wakhe usehlele emadodeni angu-2 uBhezaleli lo-Oholiab abanike iskill lolwazi lokwenelisa. Mina ngicabanga nje ukuthi ithabanekeli yayilama details afine kumele lokhu kubazwe kukhavwe so lokhuyana kuthungwe kube nje. So uNkulunkulu wahle wavusa amadoda angu-2 kibo wafaka umoya wakhe ukuthi into le bayiqedisise bayazi abatshengisa ukuthi bayakhe njani. Right. Furniture yonke basenza ngendlela kwecebo lasezulwini. Lakhathesi emabandleni uNkulunkulu kashoti manpower lo uyaphefumulela abantu bakhe kube lezipho ezitshiyeneyo. Mfundisi kule ndaba le yokubuyisana lapha ibala leli lisetshenziswe ngesiHebheru elithi isihlalo somusa litsho ukubuyisana loJehova. Kanti kungani lesi sihlalo somusa lesi safakwa duze komthetho kaJehova? Usinika themba bani? Sinanzelela Maforo ukuthi umuntu wephulile umthetho kaNkulunkulu. Njalo umthetho kaNkulunkulu uyabe sithi nxa usuwephulile kufanele ufe. Kodwa ke umusa kaNkulunkulu ubususiza khona lapho ukuthi hayi isoni lesi sivumile kasingafi. Yikho umthetho kaNkulunkulu wawungaphansi kwesihlalo sani somusa wakho ukuthi khona siza kusindiswa ngomusa kaNkulunkulu. Kungayisikho ukuthi umthetho uyabe ungasasebenza. Hayi, umthetho ukhona kodwa sizasindiswa ngomusa wakhe lanxa sewusukile. Okuyabe sokudinga ukuthi thina sivume ukuthi uNkulunkulu umthetho wakho uliqiniso siwephule umusa ubusungenela. Umthetho lokho apply namhlanje lokho apply namhlanje umusa ubusungene. Kuqhakathekile khonokho babukeli labalali ukuthi sikuzwisise ukuthi sisindiswa ngomusa ihlobo ake silethe ibalance manje yomthetho lomusa indaba abantu bafuna ukuzisebenzela yikho nokade bekusukutsho siqala lapha ukuthi hayi konke ukuthi lesizakwenza bese kubehlula. uNkulunkulu uthe konke lokho isindiswa ngomusa respond angithi bese ndinikeza amandla okugcina umthetho wakhe. Khona ongakuthi ungeza lapha namhla nombonani ufundisa ukuchaze kuhle ukuthi umthetho vele kaNkulunkulu awutshintshi. Mana mphongo ukuthi mhlawumbe ongawutshintshi ongaba lamandla okutshintsha kumele aqala asusa umdala esihlalweni. Ngoba iMercy sithi umthetho ungaphansi lapha kuku. So uNkulunkulu wayeveza ukuthi lanxa isoni sifanele ukufa ngoba umthetho umile to accuse ukusivezela ukuthi sibabi vele sizingcolile kodwa kasilandlele singahlanjululwa ngayo. Then iMercy sithi siveza ukuthi isoni sonke sizayo siyahlanjululwa. Yes. So ngifisa ukuthi okunye ngithinta ukuthi isalvation lay iMercy lay iatonement lokho kwenziwe nguJesu ku full and complete. Akuxokelelwa ndawo ukuthi kulokunye ongani kusilele kumele sikuedele. Bekumele ukuthi thina sivume uJesu nxa sithi size sisarende ubuyithi bethu. Kakhulu.
Ngiyake ngizwe kwesinye isikhathi ngani sivuma esikwenzileyo lesinjani ngani sifuna ukwenza but uNkulunkulu sivezela ukuthi salvation is full and complete, akula lutho olunye esingalwenza ngalokho kulokhu Jesu asenzele khona. Okunye adinga unanzelela khona lapha umusa lomthetho ungaphakamisa okunye ukudlula okunye kuba lenkinga. Sigcina sesinjengamaFarisi singaphakamisa umthetho sichiya umusa. Kukathi futhi singaphakamisa umusa sichiya umthetho sigcina siphila buchapha siyekethisa. Wonke lokho umthetho oyephuliweyo yiwo lwana omele ukuthi sife uJesu ebese sife endaweni yethu. Kodwa kakutsho ukuthi sesiyaphila phakathi kwesono ngoba uJesu wasifela. Simele siphile ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo siphathiswa nguye. Ungaphakama okunye kusale phansi kakuhambe undawoni. Khathesi sihlobo esithandekayo kuyadingakala ukuthi silandele uJesu. Umthetho ngowakhe, umusa nguye olawo. Isikhumalo akusigoqele indaba leyi namhlanje siphetha ngayiphi indlela ikakhulu esikutholayo kumqoka namhlanje. Kubalalela ababukeli, mina isifundo lesingithathe kusile kakhulu ngezifundo eziningi, ikakhulu khona lapha ekucineni uNkulunkulu actively involved ekwakhiweni kwani kwethabanikele, ngoba lona lalikhomba kubani kuJesu, umoya wakhe ewufaka emadodeni lawo ukuthi kungaphambaniseki lutho, ngoba isanctuary leyi yayikhomba kubani kuJesu. So sinanzelela ukuthi la khathesi umoya kaNkulunkulu is actively involved ekutheni thina senelise ukuphila ngentando kabani kaNkulunkulu. So simdinga kakhulu umoya kaNkulunkulu. Ngaphandle kokuthi umoya oyingcwele abe phakathi kwethu singaba kwazi ngengqondo ukuthi umlimi utheni, kodwa senelise ukuthi siku-actualize siphile ngakho. Yikho sibona ukuthi even nasekuzalweni kukaJesu, incarnation kaJesu, umoya oyingcwele was involved. So even lathi ke ekuphileni siphila intando kaThixo, siphila imithetho yena le ibonakala outside. Umoya kaMlimi sinjani siyawudinga ukubana ube phakathi kwethu. Kakhulu siyamdinga umoya oyingcwele kakhulu. Sihlobo esithandekayo, asisondelene sibe sezinyaweni zikaJesu, alawule izenzakalo zempilo zethu izikhathi zonke. Lesi sivumelwano sidinga mina lawe. Mhlobo, mabili amathathu sikhuleke. Elokugcina bazalwane, asihambeni kuNkulunkulu, asihlaleni kuye. uNkulunkulu ujonga ukusisindisa. Nxa sivuma ukuhlala ebukhoneni bakhe siza kufanana laye, siyithobele intando yakhe. So akula lutho esifanele silubhadale. Imbadalo yesono yenziwe eCalvary, igazi kuphela lisanele. Asiyeni kuJesu sizuze ukusindiswa. Asicimezeni sikhulekeni. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini, siyabonga icebo lokusisindisa ngoJesu. Nansi isifundo esiveza lona leli qiniso elijule kangaka. Sicela ukuthi liphile kithi, silamukele, samukele indlela yakho yokusisindisa. Masinyane uJesu nxa ebuthela abangcwele empilweni entsha, sonke sibe khona. NgoJesu siyabonga, amen. Amen.